April ni somni pasari sang ni somni panga chol ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule pahalgam fir fiak chet na wanga thukal zel chungchang bokin bulhan tran leila nimin jing khan Jammu and Kashmir line of control a Pakistan sipai te chon silayan met puaka India sipai te poinan chang let ve ngala India sipai te chon Pakistan lam hian India sipai te ri grab nan silayan met puak mai ni a soin India sipai te hian silayan kap ri ve ngala in kana tak tak phei chu thleng lo ni in an soya a khoi lam ve ma in thi le hliam an nei lo an ti ani ram pahni te in kar bo ruak alum chau tak ema wangin silaya pu thu hian benga ver hle thungani RSS ho tu pa Mohan Bhagwat chuan India chu tharum man lo soimoi tu ni ma se obbe tum tu tele ti boi tu tele ka zirtir na peturi na me khup don lo ti asoi nimin khan New Delhi Bhagwat hian ale khabuzia The Hindu Manifesto tlang zarna in khoma thu sain kan thenom te hi za lo takin kan ti ngai lova kan ti na ngai hek lo ma seril ru chetak an pu reng chuan ang tia chan le chinge niang lal chuan a khole tuite veng him thina ati tur ti mai thin Gita chuan tharum tholo turin minjir tira ma se Arjuna chuan mi beya that thin ti kan hre-thawani achan chu ma chonte chu tiang ma chon ngaya nom tat wangani non violence kan ro hlu ania mithen khat chuan an hre thiama anni point tharum tho an ban san mai thin chu ti lai chuan mithen khatero chu an in siam tha chuang lova khowela boinan thlen thin chumi te laka chuan engtin nge kan ti ang ti in zo na siamani hetila hen Pakistan People's Party PPP chairman Bilawal Bhutto Zardari chuan India in Indus Water Street yati top chungchang soin tuiluanga top chuan thisena luangang ati Pakistan Foreign Minister Hlui Bhutto Zardari chuan Indus hi kan ta ni a kan ta ni zelang kan tui hi aluang zelani lo chuan an thisena luang thungang ati ani Indus luipui hi Pakistan a Sindh province a luang luta Indus Valley Civilization khopui Mohenjo-daro po Sindh province a hian a oma Bilawal chuan India ram Prime Minister Narendra Modi hian India chu kumsang tam tak civilization nei tu ani ati fawa chu a civilization soithin chu Mohenjo-daro larkana mi hi ani keini hi nei tu dik tak jok kan nia chu thei topin kan hum zelang atia Modi hian sin mi puitele Indus in zomna kumsang tam tak ral to tanga voin thlenga nget tak om zel hi potren theilo ti in Bilawal chuan India sarkar hian Pakistan tui hi ot hle a chu wangin kan tuite him turin province paliten mo phurna kan nei ani atibok Pakistan ram foreign minister no pang berni to Bilawal hian India rama fir fiak te chetna chu Pakistan le ami puite poinan dem veka achan chu Pakistan po fir fiak te chetna tuar tuan ni ve tho wangani atibok India si paiten fir fiak ten zon nalama Jammu and Kashmir na satakin man la zela fir fiak ni hria te chenna in po anchil chezela Kashmira Sopian Kulgam le Pulwama district ate sipai te chon fir fiak zan chu na hi ngor takin an bei chun zoma Sopian a choti pora chon Laskar Taiba commander Shahid Ahmed Kuteya in po anti chia Kulgama Matalama po fir fiak Shahid Ahmed in chong chun ti chiat saka Pulwama a Murana po fir fiak Asan ul Haka in chu bom mangin anti chia Asan hi sang ni som pariat khan Pakistan rama lutin training avanaya tunhaya Kashmir Valley ron kile to ni in soyani a Pulwama a Kachipora po fir fiak hari samata chenna in po bom mangati chiat ani bok Pahalgama khwalzin somni paruklai ka hluman ni nuwa India sipai ten an chuina kal zela fir fiak te hian US siam silai M4 carbine te AK-47 ten keng ti hriatani a engtin nge heng Pakistan fir fiak te hian America siam silai thaten local thei ti hi zona lian takani fir fiak te silai muka ruana Cartridge te tangin fir fiak te hian AK-47 rifle le America siam M4 carbine ten mangnge ti hriatani a M4 hi US sipai zongjong deuh thoinan manani a sangkha zakwa somriat chawatanga siam chua to ni in siam changkan zelani a azang khaya M16A2 zangjok le toizok ani deuh bermai
kum zabi somni pakhat naral thuam thaber zinga mi ani anti khopa thale ram sang sang si pai te poinan man na sat ani tuna chuan M4 silai hi chi sang sang tam to hle a he silai hian meter zanga tanga zaruk china kap na bera meter sangthum zaruk vel thlenga kap pha anti boka minute khat chungin voice sari tanga zakwa vela kap thei bok ani engpo chuni se engtin nge M4 silai tha hi fir fiak ten an ken thei ti hi zona lian ber chu ni a achan na ol sam ber chu Afghanistan a Taliban te wangani anti US sipaiten Afghanistan an chu san khan ral thuam chi sang sang makta duai khat vel zet an ho sana hengte hi US sipaite ral thuam chau nilawin Afghan sipaite ral thuam tlan san te po ani hloma kumsang ni somni pakhata Taliban ten rawan rel khan hengte hian kuta aom ta a US sipaiten an kalsan zinga hian M4 le M16 rifle te po thanhem takatela Taliban te beinana Afghan sipaiten an ken ral thuam te chu US in dollar tu le ding on engimazat sengan pek ral thuam ani a US siam zana man chi tarmi ringot po singkhat le sangriat vel zet an kalsana rifle ringot po hi nuai nga vel don an kalsan anti hetianga US ral thuam te hi Taliban sarkar chuan Taliban local commander te chu engimazat an lak an phal saka za somriat vel zet chu lei thein an zuar chuak top mai bok ni in UN report a tarlan ani a heng black market atang hian helpol te chuan US siam silai thatak tak te chu lein Kashmir a khwalzin te ka nan po anron mang theita ni tila soidan olsam berani ome hetila hian India security expert te chuan Kashmir vela helpol te ral thuam puitu Pakistan ISI te hian tunlai khowela silai thaberber an supply thin ni in an soibokani hetila hian nimin khan the resistance front TRF te chuan Pahalgam firfiaka chetna chuan ti ni lo thu an soile tatat mai kan puan tawngin TRF te hian atira khan he thil hi an ti ni thu an puang ani kha TRF te hi kumsang ni somni pathum khan Ministry of Home Affairs chuan Unlawful Activities Prevention Act mangin firfiak pola an lo puang dei to a Pakistan atangin ral thuam le rui hlowan ron thon lut thin an ti ani TRF te hian nimin khan thu chu siamin ala ro pui le ngil nei ber mingen the resistance front te chuan Pahalgam thil thlenga kanin rol lo ti chiang takin kan puang ani he thil thleng le TRF te soizom na hi dik lova Kashmir zalen na swal tu te dik lo taka pu na ni antia keima ni huang chunga kanin enfia India in digital khovela min beina ni ti kan chiang to ani anti ani Pahalgam a firfiak te chet na chungchang hi UN Security Council point na taka soi selin he thil thlenga mo phur tu zongjong chu zon chua an chunga ro rel na diktak hlen chu than ti thu an soya UNSC member te chuan April ni somni pania Jammu and Kashmir a firfiak te chen na hian a theyang berin kan demani antia he thil thlenga mhala tu te sumle pai manga pui tu te le a phena om zongjong te chu man chuan chung thu rel nge yangai thu le chu tiang tu chuan UNSC resolution le khovel dan omsa noya he thil thleng chungchang chui tu te chu pui zelan tum thu an sei bokani UNSC a hian Pakistan hinon permanent member ani mekani Gaza in dona lam po in remna lam hoin ma son nai deuh nge ni nimina thuthar bera chuan Hamas te chuan kunga chung in ka hai puan ni se an mi hren te chu tum khata chua zo ve kan du thu an soi nimin khan Hamas te chuan thu chua siamin tum khata mi hren te chua veka kumnga chunga ta na in ka hai puang hal turin Hamas te chu kan in pe ani antia Hamas te hian Israel in ni somli panga chung in ka hai an rot na chuan pom lova in ka hai puan ani chuan Gaza in dona chu top thun zaman phut ve tlata Israel sipai te chu Gaza tanga chuak vek turin an nor ve meka hetila hian Israel chuan Hamas howin an mi hren te chu vek se Hamas te hian an ral thuam da box se ti in rot nan siam ve thungani nimin khan Iran chim lama om Shahid Rajai longcholna Bandar Abbas amia chuan na satakin thila puaka mi panga thi in mi zasari chuang in hliam an tuar Hormozgan province crisis management pol director Mehardat Hassan Zadeh chuan he thil puak chungchang hi soife in atira mi pali thi in mi zanga velin hliam an tuar ti chu ron update in mi panga an thia zasari chuang an thi ni in na soya he thil puak hi helai longchol na hmuna chemical thilan da khom kang ni in an soya chiang taka soifia nei ro a omlo thunga
National Iranian Oil Products Refining and Distribution Company chuan thu chu siamin helai velan oil mun te chu he thil puak le kang mai choka hian a him ni in an soi nimina he thil puak chungchang hriat ani che hian mi then khat chuan Israel nen an soi zom ngala ma se Iran ram thu nei tu ten thilom zian soi china chuan Israel in ro na lam ala om lo ani nimin khan Pope Francis chu William a phum felani ta a Italian Cardinal Giovanni Battista Re chuan Pope Francis hi avuya Argentine Pope hian kumsom pani chung Pope na thoka kumsom riat pariat mi ni in nimin khan vuiani ta ni Pope Francis vuina hian hmuna mi puinoi ni le singa chuang an tel ni in Vatican chuan an puanga hengzinga hian khovel ram hruai tu engemaw zat an tela Cardinal zanhi somnga vel Bishop Zali vel le Catholic Church puithiam dang sangli vel an tel bokani Pop ruang hi phumna tur Saint Mary Major pan na konga akuang an zon pheina kong sira mi pui lo ding rangot po hi mi nuai khalle singa chuang an tling ni in police te chuan an soya kem nga le chan ve zeta thui kong pui kama heng mi pui te hi lo in tlarin pop kuang chuan lo thira a then chuan pangpar an lo da a pop dam reng ro se tia autte mangtha Francis lo ti te po an omani pop vuina hian mihring an pungkhom hnem boka police sang ni zanga ai tamle sipai sang kha zanga vel zet an duty a ven himna na thokin helicopter an thlok wal renga Italy ram tuipui kama po navy longten duty bok ni in Italian media te chuan an soyani pop vuina hun hian US President Trump le Ukraine President Zelensky te chu mai chana in hmuna hun tha siam saka hun reiwak lawan in koma Zelensky office le White House te chuan president pani te hian in komna hun thata kan neya an in komna hian mason na thlen tur thil thata kan soini in an puang ve ve ni soituang in pop vuina hian US President Donald Trump po tela Argentina France Gabon Germany Philippines le Poland President te po antela Ukraine President Zelensky te Britain le New Zealand Prime Minister te po antela Spain ramlal le lalnu te po antela United Nations Secretary General Antonio Guterres le European Union hruaitu te po antel boka Ukraine President Zelensky po inatel theilo tur thu soima se tel ve ta thowa US President Joe Biden te Brazil ram President Luis Inacio Lula da Silva le Lebanon President General Joseph Aoun te po antelani nimin khatun lai khovelani poimo tak pakhatani tila dik hial mai thei thil poimo tak tak thlenga tam hle ani US le Iran te chuan nuclear deal chungchanga in biak tho thumna nei le in mason na tam takan nei ni in an puanga kar le in biak na nei le an rel ngal bok US chuan in biak na hlotling zel ni in an soya Iran po in rampan hi te hian an ngai dan in an lo na te chu soi fel chho zelin in rem na nei turin malaman pan zel ni in an soya ni hun rei tak uile kel thun kop ang mai in hal US le Iran ten kum tam tak chunga high level meeting an nei le na ma saber hi atluang thokhata tho thum lai an nei to a ka le in rin nia tho lina nei le tumin an in thena ni US official pakhat chuan mason na kan nei zela ma se ti tur tam tak kan la nei ani atia Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan niminan in biak na hian technical lam te po an soi thlen thu puangin thilian tham tak taka in mil lo na kan la neya in biak le hmange in heng kan ngai dan in mil lo te hi achan kan zir chu angai don ani atia mason na thatak kan neya kan mason dan le kan in biak na nei to dana hian a lung oi thlak hle in ka hria atibok US le Iran in biak na kai hruai tu Oman Foreign Minister Badar al-Busaidi chuan in rin nia in biak na nei len tum thu asoya nimina in biak na hian US Special Envoy Steve Witkoff howin an thok le a Iran lam hi Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi chuan a howani bazari lo thira wangin kan lo me